سلام علیکم دوستانی عزیز، روزی همه شما بخیر شادی باشد. امروز ما بیرون آش میکنم برای ابیتا. پیاز ریزه کردم موندم، سبزی و گوشتاران میخوایم مرینواد کردم، نمک و کمتر ساویم سوس با پریپراوه هر خیلی همش دمی یک کارسون گرفتم. سبزی را تک اینجا پیاز میخوای گوشتارا گرفتم و یک میرم یک خفای آش کنیم. همش آورد من بیرون ده و یک خفای آش میشه. کم تا روغن زغیر انداختیم، کم تا روغن سنجکه روغن زغیر در رو دیگه تغییر میکنیم. گوشت را گلو میکنیم اول بعد پیاز را میندازیم. گوشت را سرخ شروع کردم. اول ما گوشت سرخ میکنیم بعد پیاز را میندازیم. تا گوشت سرخ شدن و پیاز نشده بودم اول گوشت سرخ میکنم بعد نمیخوای پیاز را میندازیم که گوشت سرخ نمیشود بعد کردیم و همه اشما میدونیم میشوید. حتی سرخ میکنم میکنم در میدان اگر آش کنم میکنم. اول گوشت سرخ شروع میکنم بعد پیاز را میندازم بعد سبزی میخواید آش کنیم و گوشت مرغ سه ماه ما گوشت مرغ خورده بیمستیم ما در سه ماه یکم برای کدستیم که در میدان آش اینجا دخترم مده یاردم کدستای سموسا را راست کدستای همشان خیلیش راست کرد نمی دیگهش مونده یاردم کدستای جورت ما پول زولا گرفتم تازه کردم موندم زولای سموسا که روغنی بده من اینجا ده کم کم آرد پوشیده موندم. اول تازه کردم کم کم آرد پوشیده میخوای زولاش موندم اینجا تنکه دستیم همون سموندن گرفت. اینجا باشه نمی نچینکای سموسا را تیار کردم. پریپراوا، نمک، پاپریکا، زنجبیل، تیزک، سخوی خوزی باشه یک جای میکنم. سموسا را میپیچم. سموسا هم قریب سرخ شد. یه لیست دیگه های او را میارم میمونم. آوی آش انداختم خیمه دا دوشی دسته اینه آشم دم پرتم آش کاخ شد یک 15-20 منوت برم میسته خانه میبرم شد. او مربی او معلم و امین حق نوشته در کناری نامی او خیر خلق رحمت للعالمین خیر خلق رحمت للعالمین قاصدک آمی فی. سلام علیکم دوستانی عزیز، روزی همه شما بخیر شادی باشد. بسیاری گفتن که یک بار روم تور کنین هرچند که خانه و در خودم نباشه همه همیره ما رفته تازه میکنم. همه خانه و داره همی روز پالنی و برکه کردم ای تحت دیل بگیم تریزه و تورای تریزه را هم مشه خیلی کنده ششتم. سیتکه های تریزه را بگیم ده توراشه نیست سیتکه باشه توراشه نسی باشه وای میکنم. یک ده هفته پس میشم نمیخواه برای پد پیسچگاه گفتن که روم تور کنین بیرون نمیخواه شوه و در شوه سیانکه کنین روشن ترکه اینجا طرفی یکم ایتاج میفرایی یکم ایتاج ای طرف اینجا باشه میخواه میبرایی اینجا دیم ایتاج کمنتاشون خیلی نشان نمیتیم دوستانی عزیز. اینجا یک کمنتای انا پشتی اوش فنرده یک کمنتای اوشم کمنتای او کمنتای سنترال نی اینا اینجا کمنتای اینجا توالت اینجا همگی 8 کمنتای دوتا توالت و 6 کمنتای دیگه دوستانی عزیز. ازی باشه دویم سوم ایتاج میبره او طرف سوم ایتاج دوستانی عزیز. ازی سوم ایتاج هم شما در نشان میتیم.
Иси сеюм этаж. ҳамаи ҳамиёра ма тоза мекунам, уборка мекунам. И поёни якум этаже. ана иҷа боша дӯстони азиз, сеюм этаж. Сеюм этажда ҳеҷ нест. Михел калидори якқадай. Влогои пешинада гуфта будам, иёра ҳозир рост мекунан амиҷада. Вақт надорам бачаҳо. Иҷа кӯдако бозӣ кардан, тахтора усмондиян, маям иҷаора уборка кардам ин бега. Вай яъни ман намондам. Иҷара мози тоза мекунам болои ира. Михел як бор тоза кардам, хушрӯне. Баъд трезора тоза кардам. Намихел дӯстони азиз, иҷа сеюм этаж. Ними чиёра креслора беҳда мондагия намихел. Ҳичкан намешина, ҳичка истифода намебара. Ростиам ягон чумчқа, ягон чай медура, ҳамара ҷазирбод мекуна. Ана у трезора боша вапше шушта намеша. Чӣ хеле ки дидестин, ҳама ҳавра ё ҳами хеле ҷазир шидагия. Пашо ҷазир кардагиян, ура шушта намешавад, то зинапоя монда нашуи. Мебинен чӣ хеле вай апасидай намешавад. Чанд қадар як бор мешум, хеле шин нашуштам вайра. Зинапоя мемонам, баъд ман худам мебурам, мешумшум. Дуюм этажа ҳамин рӯз аз соати 3 то соати 8:30 бегаҳа ман уборка кардам амҷора. Шланго оварда мондагӣ. Бояд лестницаора бушум. дӯстони азиз, ман бернора полни михе тоза кардам, овшапидиму. Руфтам и якум этажа дарми калон даромадгоҳи хона. Михе дӯстони азиз, и якум этажа дар иҷа саларка хонаҳай. Иҷа комнатаи бачамай, бачам хо мерада иҷа. И пардаҳай иҷа болода орда мемонем. Як тарафашда хай моя моҳда мехай 60-70 кило орд мегирем. Ай ҳамон у тарафашда орд мемонем. И пардара хидм кардагием. иҷа хай гуфтем ҷои саларка хона, ҷои отепление кор мекардагиё. иҷа туалет, друнушта душавой ама чи ҳастай. иҷа ҷои комнати ховумо. У болода глома, ҷои гломам бардак, яъни ман накардам. Иҷа боша карсонаи калонаи ҷои барои хамиру чикни. иҷа дари кухни. Кухниҳо ҳамаш бардакай, ози уборка накардам. Насиб боша кухниҳорам ози уборка мекунам. Баъд хо. иҷа кухни дӯстони азиз. Кухниам немехе калонай. ози иҷарам як бало карда. Полуша полни шакидагим руфтагим просто тори устола вай кардан дар кор. Яъни ма кардан дар кор. Немехе дӯстони азиз. Хай тарафора нишон додам, у тараф дуюм этажу сеюм этаж мерафтагӣ. иҷа бо хай ҷо дора. иҷа ҳамин куркаву чи бери пушака иҷа бери мепушидагӣ. иҷа офисай. иҷа офисай ми ҷои компютеру дигар чиё. иҷа отдельная хонаи дигар охрана хона меган. инами хонао дардам аз зиндагӣ мекунам, уборка мекунам ҳамаша. якум этажа полни уборка кардаму дароша ҳуй мондам. дарша ҳуй неставу иша маҳкам мекунем. иша маҳкам мекунам. дуюм сеюм этажа то соати 8:30 бегаҳ тоза кардам. Барачора шир дода омадам. Баъд и якум этажа бигем ба кати лестницаҳо ҳамаша шушта руфта тоза кардам. даму давоми хонаҳо и беруна мондам. Чӣ хеле ки дидем торик буд. баъд и барачора ахиронда мондам. оварда мондаму ҳозир бузо биянам.
дарвоза берунам кушодумун адурмадия های کامیوریس بیا اختارم شیر اوارده است ای بدا که بطره آدین ای بگنه میخوای یا بطولکای کلان خریدیم سهار عبید میخوای بطولکای کلان کتی میتیمو عبیدو بطولکای مایداشون کتی بعد بسیاری گفتن در کامنتر نویستن که همی برچه دا هوشونا کشال نکنین 4 بطولکا بگیرشونا و بتنشونا دوستان عزیز یا بطولکا بسنده ایشونا برای که ما گاهی میشه خرم توقع میام پیشی گاهی میشه که کودکا میام برای همین نمیشه که ما 4 بطولکا گیریم و یک برای یودا بتیم یوشا محکم کردم یک تا نوبت که ساعت اینه گذشتگی مولا چرا آمدن از یک بزیچه هاشون یک شیر میخورن با ابرن چرا میرن او آورده موندم شنا همی بیرونده میخورن با چرا